Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kabeh. Aduh, alhamdulillah berat ke dek bom. Jalan-jalan apa ya ketau nih ya, naik pesawat? Numpak pesawat ya kayak ngarep dandeng-dandeng. Aduh lah kepriwe kono jane. Mantap ya. Iyalah alhamdulillah ya. Iya. Kebok nang situasine kena pesawat. Iya, kena jero pesawat. Kabin pesawat. Heeh. Padahal iki ada orang mangan rek ya. Walah. Mie ayam. Enggak harus mie ayam ge. Harus mie ayam ge. Mie ayam enak banget, murah. Murah, oke. Oke, stop banget ge. Aduh, Anak pangsite. lapang site. Wis langsung garis berapa ya Ya, jajal ya wis, jangan review ya. kesuwen lah, jangan kesuwen. ya. Garis Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Panas. Enak banget. Mantap. Sumpah. Ya jadi bar lautan kerja dari Madang orang mie ayam, waduh mantep banget. Dan mie ayam kok enak kayak gini ya. Ya, Waduh, lentrek banget maning. lentrek banget, sayang panas. Iya. Iya. Weh. Jodohnya ya pas banget kerupuk ya. Kerupuk tetep idola. Idola. Suwe patraman mie ayam. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ge. Yuh ge. Waduh, Suapane mbok ge. empuk banget. Tuh. Nah. Ya. Waduh, muntuk Banget banget ya. Mie ayam semangkok ya sepelokan. Ya, cepet banget ya. Resik ya. Kayak jenengan paling orang kayak pira ki hari. Mie ayam ge ya 60 lah. Cukup lah ya. Terus terima kasih ya lur. Saya sedelan ge. Iya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, share ya. Oke, tonton ya. Tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you berat. Cul.